abepiskopi bose kugira ngo Roho Mutagatifu bakomeze mu nshingano zabo no kuyobora kugira ngo umuryango w'Imana kandi abaho ubutwari bwo kwamamaza ukuri n'inkuru nziza ya Kristo. Dusabire kandi Kiliziya yose kugira ngo ikomeze kwakira urubyiruko, irutega amatwi, irufashe kumenya umuhamagaro warwo kandi ruha umwanya wo gukoresha impano zarwo mu iyogezabutumwa, kandi ibihe byose bayironkemo ihumure, ituze n'imbaraga zo gufasha Yezu gukiza isi. Tubisaba Imana. Pour les prêtres, les diacres et toutes les personnes consacrées au Seigneur, pour que les missions dans l'Église procurent pour la fidélité et la sainteté, et que le monde soit sauvé à cause de leur dévouement, leur humilité et leur charité. Prions pour les jeunes, afin qu'ils accueillent avec courage la peur de Christ, qu'ils dépassent leur peur et qu'ils deviennent des témoins de l'espérance, de la fraternité et de la paix dans leur famille, dans l'Église et partout dans le monde entier. Ô Seigneur, écoute et prends pitié. Let us pray for our country, Rwanda, that God may continue to bless it with peace, unity, reconciliation, and development, and that all Rwandans may work together for the common good. Let us pray also for Rwanda's young generation, that they may rise without fear, believe in their God-given talents, and become witnesses of hope, fraternity, and peace whenever they are. Lord, hear our prayers. Vijana wote wa dunia ili Mungu awajalie moyo wa ujasiri na hekima, walinde zaidi ya hofu, tamaa mbaya na chuki, na awawezeshe kuwa mashahidi wa matumaini, upendo, haki na amani katika familia zao na jamii kwa ujumla. Tuwaombeye vijana wanaokabiliwa na ukosefu wa ajira, umaskini na kukata tamaa, ili Mungu awafungulie milango na awape watu wa kuwasaidia kujenga maisha yenye matumaini. E Bwana, pokea ombi letu.
nostro Dio, ti affidiamo i nostri sogni e desideri profondi. Aiutaci a portare a casa l'esperienza vissuta in questi giorni con entusiasmo. Fa che diventiamo veri testimoni di gioia, di speranza, di fraternità e di pace verso chiunque incontreremo nelle nostre comunità. Signore, ti preghiamo. Dusabire abakristo b'iri koraniro by'umwihariko urubyiruko rwitabiriye ihuriro kugira ngo Nyagasani abasakaze muweze akomeze ukwemera kwabo, boye gutwarwa n'ibigezweho ngo bibagirwe inzira igana ijuru, maze bahore baharanira ubutungane babutoze n'abandi, kandi bazaronka ubugingo buhoraho iteka mu ijuru babikesha ijambo ry'Imana n'isangira ry'umubiri wa Kristo. Utwumve Nyagasani.